Kublaya pi baro Shaki tuk gubor ka Don Bosco Media Network. Kimat bakong sa menta ka kilong. Hun kinong de madam ban kinria Shaki ki jaka. Le asbun ka AIT SA ya ka kong brigida kalong kami betuk barang. Dakis pa tili yang tia thai kitrok hamau marang. But kwa banyu ibiang ya ka jingja basmosi hakaporia. But tumenta nine pai Shaki kubor ki babnya. Kajing temu jong ka sarkar Meghalaya ban pen kinria ya kinong de madan na kendaila shaka jaka yang kali persha ya ka Apex Bank klay kendu jing e haba ka sinjuk kinong de madan Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association MGSPSVA klakir nga ban kinria shaka te jaka kakong violin pirtu kabalong ka president jong ka MGSPSVA kalayat hu baka seng kamhun ya ka jing pen kre jaka bathamai jong ka sarkar pinban la pin bor ya ki dekhot jong ni ka seng ban kinria shakate ka jaka bathamai baro alyang ka sarkar bat kinong de madan kilayo I ya ka jing khapnya ka khendailat bat la ka taru ka sarkar ka deban ai da ka jaka ka bakalun Yakarai ban penlong yo dia madan hatunum kamuda kaseng jeng kinong dia madan kampat la ban rai lakin pedang nekin kerna. Bat andang yakren halor kani kapang haka arpusan terik uyayong. Kakong violin kala ongru baka seng kinong dia madan kamper sha ya ke jing pen kenria jaka namar baka kendailat kala shlei bat khapnya hadu kata-kata kala ong. Bat kala ben rabru baka seng kene trailang bat ka sarkar banwan ra ya ka jing keluit hakeni kanong ba Kadang em kata-kata maki kong kata hot kadan namar ba kajing yakran jongi te na nadu nongkong hi long ba ka sarkar kan pegbinia ya ka kajaka ka babiang na kabanta jongi ka badai be hakap ka yaudai te wata dukan menta ngiladap la ya persanghi ban yakren ban yapan ya kijaka ban ya penijing mut ya ki Henry teng-teng ka sarkar pat kalalong no ya ka ai ka bangi manjur em maki kipen manjur daladi haladi dai te kilasna hang te po to ya katuru ngimen hadin nang tu hakatu tingi ongken ba ya ban ya do te long ti chapo te kamlong namar ba kawan ga pi de ti chapo du kasma ba kasma nang tu kadum te kam dalong sip te ya nong di madan namar ba kam tam le darung te yo ta kajing pang di balalai pu jaj namar na katu kajing sma te to ya katar ka sarkar kala pensngap hi namar bangi momtre ya kathi te nakaliang ka sarkar ru kala pediang ba ngim momtre te adin nang tu kani ka bahalor te mana katu ngilaya persang hi bandong namar bangi layak hamnya bat ngilaya bun long ai katu bahajrong ru dai ka sarkar ka turu mana kani kala pediang te endang ila perkhat bah pat em namar ba kamam niam datang hang the namar nong di madan ubun ba kamam niam ro bro khoj bat sakawai ru namar pi kini kidukan ki su ong no kini ki marwari ki ba he behe mo dai hi napo dukan ki asai lu kitiar yang fish pa madan katu ko wai kalawan ke jingkap ngia kamar pe kini baro khoj kiwa ya kedukan kamar kadon hapo madan Henry ya kata ru ngila ya keren haka meeting keng namar balada ka sarkar hi kan ong ban kan penbiang ya ka kasyong yangi kumbaki ong maki dai bat katu ka jing ka jakasyong roem kadai bandan daka rule keng namar ba kajing don jongi hang ni bun ba bandong lada kini kidukan he lada ka sarkar ka banongkong kamla ban penbech ya kini kidukan behe baki sei cabar pek namar padukan kibu ne me kini gidrol kini ki yit baki bu kum ki mobile ne kum kino ki jing di jongki andai lada ka sarkar ka kwa hi bakan kan ya trailang ban ngi bat ka kwa hi ru bakan yarap yangi
kin wengi kini ke basong dukan napo bakin sei cabar katu kalau long ke keluj batsa ka wairu kajing kuwa jongi hi namar ba kata ka klaim deh kata ka klaim kamun kinu ki ba kinu ki ba dai hok bat kinu ki bam dai hok bat uno badan arlai telidukan bat kinu ki badan kawai kata dai ke banongkong ke bangi kwa mangi deh lada ka sarkar kalau dah biaja ka taru kalau along ke keluj namar kibun hi ki badan kibun ang ni ke badan sausan teli gitu kan iwe klek breu dan ke badan lai sau ar ita dalada kumangi padangi dan kawai manongin lek no ya kata kajingong kajang sarkar ro kala ngila latip lupa baik kedai ke ba kebayak kabamla bang ngimamla bangin kersan ya kayeng ya kasam jong ite namar beliu mentahang ni kayap mak kayo namar ngidi jing di hang niru am kumbalong ha kitu kipor bempat lockdown deh kayo mentah kahir ba namar beliu ngamtip kain kapertai long kibriu kipat ba kiladuk teh kayang namar laj na itu itir ba idon kam palat hayeng tangkatahi gila bantit kumang kijan kinep lai tak bayo ba ban phong kaduna ka jing di jongi No senyang ke All India Tourist Swift Association ya kalong yang beduk kanok hanong ba marshlang ke All India Tourist Swift Association dokumen sim jong kajing ngolem ya kawe kalong yang hasnong nong ba marshlang ha ka arpusau trik uyayong hajar arpusan kelalek ban no senyang dakitin sob yang kau ringkat kasong pisah kajing lek no senyang jong ko All India Tourist Swift Association ya ka yeng jong ko kong bridge daling do marshal ka badan ru pramut ki khun kadai baki nangelam kilayo i ya kajing duk kajing kedo jong ka kini ka association kala lek ru ban penno jingrap kanang ban ai jingkemen wat laki im hapdeng kajing kedo uba pen kraw bok lin khajirin ubalong MDC kamau kerwat uba close starling do marshalong umentri kashnong Bat uba Ronaldo Swanyang Presiden jong ke EITSAM lembat kidekot kila dan lang hakani kesngi ban kershan lang yakayeng beduk barangli. Teng balai syubu ku manga mentang ngampu asyu balik muslia le se kata kasnong kala shim ya kajingkit kli ban ya rap ya kata kayeng ga baplu. Namar nga ngasno kumni. Teng la da kasnong ka tau ka imlang ka salang. Le se kanu ku kenhun ka ya rap ya ka bajencar ya ka kedu. Kini kiba syak yarap, kiba pediang ya ketu kucing yarap, kilong kelut, kilong lajlut, kim syak te amrau hanu. Resibu ladam ngam menta, ngadirap kum undung ikmat lesi, kum opposition. Teng dah kebeburung ngai i syak te amrau no. Teng ladang ngalong kum duru, dangan tu ngatim dangan syukur ketu duru. Tang amar banga ngalak yarap, mbansi, tak kersan bur akabut. Kata ke bang ngam i tenat ke bang ngam kuat bahkan nang teng nang ni syakmat. Dai nak kata ba mi ki kun hun ki ba kumapi. Ban mi syakmat, ban kit ya ka kya ka shon jo ka imlang ka salang. Ngasu tenat nomor kata, kadai ka ka ba ulong shwa, umanswa, uhika. Ngaju ong balada pi don ni kani ka kum perkhat ka ba ki longshwa ki manswa ki hikai. Ngai ba le si an nom don manu le si ubalat le si ubuduk kerdu ban krong le si ban mi nak snong nak dong gatan ye repi dei nak kata ban lat le si nak bukum kita i don kam ya ka jinge troilang no chumi ka jingjau ka brit ka diga pendap ya ka duriau ka bahe ka jingno seniang jong pi kum ka kenhun le si kum ka asosian le si ngatip ha pi piru pi dang jinjar bahai le diru teng pia kamai pimyo kamai bah leke ka basutna kalong ba pibu ya ka ngi syakmat pibu ya ka imlang ka salang syakmat pimbu ya ka nga syakmat dai na kata hak ka step ka bam taru pi mi syakmat da ka seniang da usniang u benheng jo pi sitangka artangka sipotangka sispa tangka lese what happening ka jing keduru la no seniang hakani ka ying pi klam ken barngan ong ya pi ka jing ai ka ba koridor tam ka ba kraw tam ka dai ka jing ai rengkat ba ka jing kedu ka ba pi pina teng la dangi pahu dangi ai ngim sno koridor tam ngim su tu tam re pi what happening ka jing kedu ka jing jajar le se pim yo bhai ka kamai ka kaci le se hakini ki
kendiat snem lese tang ba pi pen ipat ya kata ka mensim ka kelut ka mensim ka shenrang ka mensim ka longshwa manswa hikai pi mi shakmat pi no senyang ada i jingjau i berit i jongpi kan long ka jingkerku ya kena ying kesem jongpi hang ni kan long ka duksa ka babharu ya ki bajba ya ki nong shong kan long ka duksa ka babharu ya ki kenhun haka imlang ka salang bakim dai ban i tang ya ka maladi rekin bu ya ka ngi shakmat ban kitlem ya ka kya ka shon haka shnong ka thau haka imlang ka salang haka dong ka thai kata kada ka baton kam tam ka bangi ni kwa man pene pateng lapateng in yai pertu ya kana nuksa ka babha ka bapikong ka asyan kale in nang yai pertu nang yai tur shakmat le ya ka babhatam hikai ya ka badon kam tamban hikai nang ba kana ka chat pedriu ka chungi la don mapi ki ba pen ya ka nuksa ka babha nang it kam ba kana ka chat pedriu ka chungi kan im patru ngan nom kwa le se nang yu isu nang ni shakmat ya kita ki bamat ya ka jingi ki jingi ja bakin shat te marau hanu nama pi pilapan i ya ka duksa ka baba ubale nong ku pi ku ka sion si par oi nang ta kidun ya kidi ki no kit kam jo ka snong i menteri Hadian balami ka hukum na ka office jong ka district magistrate East and West Khasi Hills bakanom sya asyu banyat kitrok ki bakit palat kendaiton na ka surak mau maram maulendep shalat umsaw hakasngi ka babud la sakhi ya ka jingyeng kitrok kila hasilin ter ka surak ba NH44E ha mau maram unong tho kubor ulayo banyakren bat ki driver truck menta ka sngi ka arpusau trik uyayong ka ba kila pen pau ya ka jing sngo khia halor ka jing pen sange banyat ling ba ka ni ka surak ka ba kila juyat barbor bat kam jumi ru kanu ka jing e ha ka ni ka surak kani ka dei ka sien ka baningkong ban mi ka ni ka huri hura ha ka ni ka surak ba kila ong kila ya thuru ba ka sarkar kala pha ya no ya kitrok shadu mauring keneng bat nangta sawan shakishnong ka East and West but West Khasi Hills district Henry ki driver kila kentat ban ko ngu ya kani ka hukum jong ka sarkar kila dawaru ba ka sarkar jila kadai ban pleno ya ka surok yam shlong ling ba ka jingkeng damsat khanang ba ki kali ki bakit mar kit mata shakithan mairang bat nongston kinyat kum ba julong baro shikata nalor kata kador ka mor jong ka bakit bayba kanduna kat baladaya nyadu mauring keneng kador kit dorba kanlong arsha laisha bat kani kan sabu ye ki pat ba haki jing e ki bakraw namar kador kamur ki marbam ki tiar kitar mat ki we ki jingdan kam kin kiyo shaba palat lais pa tali ki trok ki hiar ki kiyo man kasngi na kani ka surok sha East and West mat kum juru sha West Khasi Hills district man kasngi na surok lat umsaw mau maram mairang bat nongston Freng, kampai bentar ben lagi simber freng. Kau yang ini kita benar yang ni tak surak. Tak bengi ini kantam ini kita berkali kita balasnya ni. Mentar nampak langa hanya kali lalu sudah marajar arfat. Haduk mentar kamcutan jingwit, kamcutan jinglumar. Tang mentar kasih nung bantong dan lagi aku ni. Mengi kita tak lapar yang jengi tengah era juga jung kita bar. Lada kemut, lada sarkar, lada kamsyak nang ni. Kemut kahap ailat ladam. Baka sarkar kong hanaleg nang tila po morak nang ngilam nang tinggi melet dayong orang kadang ginam lek dalilai roam bat juba jistingin nyelet nang ne bat kana kawai ka masik ngipha sarkar tu perkhalang yang ngi beduk busuk namar kikup silang kisam silang ngi banyak kali ngi belakau mdai ka kam ke baruspa ngi bela nana iskamata ladaka sarkar ka ailat nang ne ta ngin Hunno, ladaka ailat atau sibit, ladaka sarkar kan ailat bag, kan ailat yang ni, nginyang ni hendak haduk bag sarkar kan ailat. Ngembel su dah kau yang lenti benginyak, lain adam pandang ni lamong dat. Ya kata kali kelabun, laduk lalam murang, satu semirang yang terter mau, dari nyu tengah ngasih entah, ya kalau ispa apa don. Sarkar ni itu ya sarkar kan, kalau pakai lem kan yang ngilung belah. Kamtam yang ini tan nang sini silang kadi hok ini surak begini lihat. Lihat yang ni kerau. Bimbel sudah kau garanti begini lihat. Jika kabun itu, mentang yang kita nang ti, ada kau begali, dawan apa maldek kam duna. Kinawan apa morkeleng kau begali hab double.
Terkadang pening Namar baka Meghalaya man usnem ka jusaki yaki jingjabas ngosi tang syupoy ka ayom slap. Kumta na kalyang jo umentry ubapet yakatnat revenue ba disaster management uba akirmen shila uloong bakim kwa banyo ibyang yaki jingjabas ngosi ki banjab yang hakani ka ayom slap. Hakajing ekren bat kilat pathai kubor umentri ula pentip baka sarkar kalapen kre abha ye ki bor ai jingerap ban pen up lupa khanang banla ban pen state ye ki bor jingeda bat ki jingerap ki badan habadan ki jingja bawan kinsan ki bor maryang uba akermen ula ya thuru ba wat la kim tip lupa ye ki bor kamaryang henre u ongpat baka jing pen kre lupa kanirap shibun ban penduna ye ki jing shakta bat kham tam e habai de bat ka jing embryo. Preparing the department. Last few years we've had very bad situations. Yes, no doubt. We have seen Meghalaya is a state where every year we have had sad news, especially in the monsoon time. So this time also, our officers have doing the job. They have tried to do the best and then give all this. We have started the exercise. I mean to say, what we have been doing from time to time. So the only thing we can. Which can help us in tackling this situation is that we helping each other. So if we are alert and then try not to take it easily, because we have seen Meghalaya is a place where we have this kind of terrain and we fall under seismic zone 5, so where it could be anytime could attack us. So we have to be very much alert and then try to help each others. And from the department, we will ensure that we will give the best service we can to the people of our state. But no doubt, no matter how we tried, natural calamity could happen at any time. So where it is unpredictable. So my request to all the people of our state to kindly be alert and then work with us, and we make sure that no life will be lost. So that is our aim and objective. Menteri Rangba Ukonrat ke sangma ulapri ya kalimpung ya merjing mot ka baarsngi lingba ka hau virtually halor ka phang ka jingker soi ki kor ki bor jing start emerging technologies jongkani ka juk ha state convention center Shillong ya kani kalimpung ya merjing tip lasandur bat penlong dakatnat information technology and communication jongka sarkar Meghalaya bat ka national e-governance division NEGD jongka sarkar India kihan jongka sarkar Meghalaya ki bakin thup ya u chief secretary uba DP walang director general of police ka kong Ida Shishan Nongrang principal chief conservator of forest and head of forest force RS Gill Joint Secretary IT and C Department ba KL Nongbri bat kiwe ki khli jong kitnat ba pher jong ka sarkar Meghalaya but ki school ba ki blai shimbenta hakani ka limpung ki kinthop ya ka North Eastern Hills University National Institute of Technology IIM bat bun ngot ki riu shampang Haka jingkren pli umentri rangba ula batai ya ki jingkrai jongka sarkar Meghalaya da ka bapendan kam ya ki jing start ba kani ka juk klapen byang de ki kor ki bor ki ba start hadu kata Haka sien ka baningkong ki heplut na ki than western ribhoi haka jingilam jongka VM Muay Thai gym kin shimmenta haka 5th Meghalaya State Muay Thai Championship ajar absan ka banlong hanong po ha indoor stadium Saiden Kinong yalam jongka seng Henotrep National Youth Front HNYF Western Zone kilalet ban aimen siem bat kum juru ban kit bok kit ruang yakani ka kenhuan ka bakan boy syakathong jingjop kum kalado U President jong HNYF Western Zone usamla P Makri bat u Secretary usamla te bor thongi kilak hubre kit bok yaki hablut shwabakin mi ban let yakun hanong po Jongi mendaksi ka atau sampai April acara pesan nak lihat pasang ke Henotrep National Youth Front HNYF
Western Rihoi, Dr. Siwan Nashong Kanhon, Hakabang Iwan Ibn Sim, Igini di Happy Badet, di Samla Jongka Dr. Tani Western Rihoi, Kibanet di Kmat, Naka Western Rihoi, Banet Kai, Shah Nongpo, district level, Jongka 5th step, Jongka state level, Jongka 5th, Megalia State Mutai Championship, Aja Ramsan. Kita Nagalia Joni, di Sokumen Shibun, bagi di Samla, Bani Syakman, Pensei dalam kejong asap, berdiri asap katalan, lembah kamu Thai, kabadan mana po, Western Boy po berhak. Kujuru lain play, ya kesenjam kapan kalian bersama, balarian malnya mulasih dengan senjam, ban berlong ya ketika asosiasi itu mana, ban ai kesti kerjaan kawan, ban ai mesti menjadi kena, dan kejingan kejingkit. Habis ini kami dilakai. Dengan lagi berbentuk syakman, berkunjung barang yang saya, Shibun kisah mana dalam pertanyaan. Mungkin kau kebiang yang ke asosiasi, mungkin kau kebiang yang kena kebiang dilakai, kebiang nikmat. Doa kenangkut tanah po district level dan state level, bagi nikmat tu namun kari bagi kerja berdua. Jadi nak kalian saya ingin berlain, dan datang ke cikin kau kebiang. Lagi kemudian Pak Presiden punya Indonesia ini kumpulan berlain seperti yang mesti menteri maju dan saya syukur dikenal karena dalam saya seperti itu. Tetapi Kitu mentan kilalong ki kubor ki Bawan Shapi na Don Bosco Media Network.